Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sininna papujiye apunangan nama nafungan Allah Ta'ala puwa pancaji sininna alam puwa maraja pamasina naniya akamasina lori ikamanang puwa iyai maparitangangi patatungi agama salam puwa iyai maparulungan ni sininna tau panditai serekuang mag napandasan kian apakasing agama salam. Alhamdulillah, syukur ki mapuji tandigangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la ta'ala nasabari didadan na jiwatu cinampa ewe mapamuli ba'da magharibi tanatu da cinampa itamay tanan natama ba'da isyak Omagi-magi nasabari sinin na yapakasuyatay mancaji wi apalak kami na batuari yolo na fungal la ta'ala gagkan na di nagagapawala sa ngarin na suruga pamasi na fungal la ta'ala salawa na niya papasalamamasa ifongololori alimalabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandi iya si matajalluka ngi asalamakang akatuwo nga linuta akhirat na to saliwangan liliwad na iya surugay lulumiti pamasina upapahanap punay tumasalawa imakuturo tumapasalama imasa dori alimalabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah atau pada makalik jari salang kabitarai nariyat tupuri awala gading itu daki yasik napi pangulawa degagaya katisi mata-mata idi rupa tawis sangadinda melu isapa duan rupa nato salama silewangan agayero nomoro siddi sapa iri yoran nofungan la ta'ala betongan na ijami pakaswiangi na sabatan rapapijap po na sabatan niya kewajiban. Yang kedua musapa isyafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tumatuwa malagdi sila surah po jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaro idi situngan na rupa tawi pada lebak talori sumpuk aga nasapatik ko sumpa digaga sengali na asli mega tutugi na salay wanwa anjadingan na keluarga na wijan-wijan na makabila sapa yasangi asli lulungan ngi asli musti nakiri lori wanwa anjadingan na napalatukang keluarga na natakpo na paki manyamanyamang makotoni ro situngan na di rupa tawi makadaaga di situngan na akata na fungal la ta'ala pancali ki di rupa tawi
Degaga sengadina illa liyak budun isompi na sebab papi jepu. Na sebab iya je tu sitongan na nilinoywe maka de guru ta cinampa. Na sebab kato papas lemelu isapa na to fada salama. Aga yero nomoro si di tomelu pegi amal to tuarilino. Yang kedua ijamai kewajiban na sebab tanda papi jepu malap ilo rifungan la ta'ala. Yang ketiga tomelo tuntu ipat disenang agama napa ipalibu telo ati sumpi pungan la ta'ala na sebab pakasilian. Batongan na makadai guru tafandite sapa ibo kotiya mawari pakai tiya malara buju tiya mati lampu tiya pedih na kamu pakai salama siliwangan mananungan lino latu akhirat. Apa ia tu nasabari ya kota milodwa ia tu capat napak dongangi inti ya kota milodwa asalama kalino akhirat. Makanya maka de guru tiya kota milodwa uraki masumpa ja paralu masumpa ja sunnah na takoyaka dua wali lima atau pada cengar ribitarai mak dararari na sebab pak dongeta mak rupa pak dongen atau linoi tapi nekia ya ko itu tu ipak dongeta pada mana borwani na makunri anak tomato agayr ya ko nabati fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar milauki asalamakan nasabak di cinna mitu halino nato milo asalamakan nasabak di cinna akhirat nato mabila rifacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ya tu sitongan na onrate di rupa tawe wal akhiratu hiya darul qarar okkometu rilino siwali na fung Allah ta'ala. Apa ya sitongan na linoewe onrong akatuo nga cinampo iya kaumi inna mahasihir hayatu dunya mata'ud. Batongan na tanah yung rimakalik jalan ngiri jujungi cinampak lakda makadai ada na guru tepanditay ang katupapa sa tomatuah ya kumupaki makamalak muale abbatira na sabak pangko kawatakali musalama iya tumalongi-longi kaya yaro atutui kedo-kedo ati ka korigau-gau mo kuwe ilak matamu kuwe lapatimu mundania kuwai adamu musuhin na pasumo na toko akam itu cinna matam na paki mindu tonangan magi na tomilo mindu tonangan na saba ye mitolinoy padalik batasi maluwa riola maluwa temaki wiring na yeto na hanam malu temaki gangka maka tepot mele yunri atonangan tau eri puang iya lapi pasiri iya lapasa na serekuang mangin na to salama lino akhirat nato pada milo tatorito ngange akatani kiri pacinge lete kiri lempue sanre kiri pasoneh na angkamana ni salamat na sabari pak dongan sinin na tumoto malabi yang kihadir napani isapari lino sangalin na amatengan na sabari lomor apa makade guru tanamoje tumbok mega warang parang makanya jama-jamangi pangkat jabatan matanre tapi ya koto mabela ya gamana fungan latala okko itu capa amatangangi na to mabela makanya yero yak kata-kata di rofatawe ya koto milodoh amatiangan nasabari alumura tomoto malabi yang kihadi apa pengulut ta umarang termasuk sahabat ija mita masuruga napan sahabat maka rapi konambita tapi maka dari riwayat na guru tak patah sirre ia komilo doang itu pengulut tak umur dena kadena teri napane ia komilo doang ila lepak dongan na nakatimetu nak kedua wali liman nama pala kuyuruna fungan la ta'ala macan raka rupan na macan lapa kita matan na madan na oi matan na letuko janggo nah agan nilau maka de guru tak dena mega pak dongan na ia ko pengulut tak umur deni lodon na sabak warang parang apa ia tu warang parang ini nami logan nak dena kani lodon na sabak pangkat jabatan na sabak anulino ia tu tapi ia nilai pengulut tak umar amatiangan na sabari alumur tomato malapi yang kihadi batongan na angka jamina tama suruga 10 sahabat ijami tama suruga angke asan na pengulut tak umar
napamaka rapi ko nabita tapi tungkat iya ko milodongi nasabari amatingan alumura tumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka de gurota ang kasitongan nah 2-3 amalan iya ko tomilo lulungan i amatiangan nasabari alumurang idi rupa tawo agayaro nomoro sidi palihari sumpajangi. Jadi dina kada guru tak jamai palihari sumpajangi betongan na palihari sumpajangi iya ko tomak bicara hakikat jadi kami sumpajan na sebab kebutuhan. Batongan na ajak mau jadikan sumpajanmu na sebab kewajiban. Ia pun mau jadikan sumpajanmu na sebab kewajiban tapaki oke syariat na agama. Tapi ia ko ijadikan sumpajangi na sebab kebutuhan tapaki oke hakikat makrifat na agama itu motomalak yang kihadir. Apa angka tutau ye sebatas kewajiban mina jadi kasumpajan nah batongan na ia apa namanya manasadi ia kupuri mak berisalam. Maka de guru tak ya na angka tau na pura pi mak berisalam mindodo namanya mapapinat dina maka sumpajana baru sebatas kewajiban. Batongan na syariat na sebab agama makia palak na sebab na jami pakasiwiangi. Tapi ya ko angka tau matangangi takak bari oke sumpajan nah letuk berisalam manyama papinat dina maka dia jadikan solatnya na sebab kebutuhan tu motomalak yang kihadir. Maka de guru tak ya na angka tau na nikmati wi sumpajan nah mapamuli takak beri salam maka de guru tak ia komate itu tau mamimmi dokona na mapute jukuna de na kacak ulla alati latu asqiyamah. Makanya jangan heran ketika ada beberapa ulama pandrita ya komate de na maka bojukuna bahkan mapulo-pulo tahun ni matina. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa ni? Ia tomalumo jagai sumpah jannah ioreng alumur ricapa amatingan na mengucapkan syahadat. Makanya tu makari Nabi ta man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Niga to ricapa amatingan na angka mosabiwi na sabak syahadat Allah ijami tertama surga yaitu manggai na sabak hakikat na syahadat angka mitik kesumpajang ni pangkaupan na syahadat na sabak sumpajang yana tu nakada guru ta iya ko angka tu masumpajang namo matarakte jenek na suku tamila la masigi masumpajang tapi nakiyah dena syahada okko ilala sumpajanna maka secara mutlak mesti batal itu sumpajan. Apa itu kasumpajan yang 5? Nomor sidi takabbar, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga syahada, yang keempat salawat, yang kelima beri salam. Dan itu nakada guru tak hakikatna syahada angke kesumpajannya pangkaukan syahada na sabab sumpajan. Maka ya ko angka to palihari sumpajan na kolino maka ite capa amatingan na. Makanya sinin na yaitu pas sumpajangin na pak beri jamaah mangelo amatingan na ko capa na tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Manggan na sabab yelingi alumur puada ya syahada na takuli suri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Na yato na jito sitongan na syahada apa iya jito pungan la ta'ala milumana putamay atan na suruga sehingga naling isi disikari kami na malumo magampat tapi marajin na lepakan lillah magin na malumo na magampan kita mampu mengucapkan tapi marajin na mawatak na lepakan lillah ya kotomelo mati. Yan ato nakada gurota di nagaga sikri kami na malomo onrolomo nagampan na yaro iya kotong masyahada na dije na kilo timuh leko bawal lilata cedek na takko jadi wi syahada itu motomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi magi ya kotomelo mati na maka di rajin mawatangir bahkan justru Nabi menganjurkan adab peki ya ku ipamadang itu lelengi ya roh la ilaha illallah nama lumo nama gampan na puadah na ijami tama suruga tapi kenyataannya merajin nama wata tomo-tomo lebih yang kiani. Makanya maka degorota nomor sidi palihari sumpah jamu kolino barakat na yaitu
iwaringi alumurang oke capa amatingan itu malabi yang kiadir. Yang kedua, angka sumpajang jarang ijame di ummai. Ia sengi sumpaja sunnah mutlak. Aga ia sesumpajang sengi sumpajang pakak kasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka Nabi tak dalam kitab Mansinal Akhirah ia ko angka tu matinulu najami sumpaja sunnah mutlak nah apa rakanlah sisa bereselang oke raka pacapurange matinulu naman nanungang upanan najamah ia kotami wani pituna ulange barakat nah pemali wimate ia kode nite onron di surga pamasina fungan la ta'ala. Napani yaro biasa pakutanata makada kegaya seyaro sumpaja sunnah mutlak. Makanya ya sengi sumpaja sunnah mutlak sumpaja sunnah ia de gaga batas waktu jumlah rakanah kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk beribadah. Kegayro ba'da asra nak ba'da subuh. Makanya dia tu gaga sumpaja sunnah pas sepi waktu ripan lawangan nak ba'da asra'i nak ba'da subuh itu matamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Napa ni ia tu nabi ta waktu na ipamiraja agan na terima sengadina sumpajang. Cuma kami pandita pahangi makada sumpajan na terima nabi tiru waktu angka pandita pahangi makada 50 rakanna angka tu makada 50 waktu. Iro 50 rakanna tak bagi dua 10 pitu rakanna manca jiwali tak bagi 5 waktu 30 rakanna manca ji sikri oko iseliwan na sumpajan. Makanya ya tu sumpajan loro tak patar rakan asar patar rakan maghribi 3 rakan isya patar rakas subuh 2 rakan 10 tu pitu rakan na yamana. Tapi lo kegayar 30 rakan nah maka de guru tapa hakikae mancaji wisitongan na sikri okko isaliwan na sumpajangi. Makanya ya kotopura makbire sallam Nabi menganjurkan dalam hadis ya kopura ki makbire sallam asikri ki napaki milodwan nasabari na ibate subhanallah ekkatallu alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali. Maka dane gorota yana angkat matinulu naman nanungan najami sumpah jawajinah napura makbire sallam masikit na milodwan pada lebak secara hakikat najami sumpah jannah 50 rakan na yamana tumatamala yang kiam. Tapi katuji pahawita yana pura makbire selesama nang kabukak burina nasupuli ko masigi. Idi na ji aganin laduang magay na sabairo na pahanya lina makada ia sengi sumpajang mapamuli takak barik letu beresel ia kopuran itu mak beresel tanyana sumpajang ia tu ya peros itu ngan nama ladasa cuma makade guru tak tidak ia tu ia sengi sumpajang pura pi masiki na milodong memang ia ko secara syariat letu mi ko beresel ngi tapi ia kopura ki mak beresel Nabi menganjurkan dalam hadis dalam fadilah amal makade Nabi tasikri ko napa ko milodong maka opo sitongan nah mancaji wilandasan sehingga maka de gorota ia tu 10 pitu rakan na mancaji wali 30 rakan nah mancaji sikri opo isaliwan na sumpajangi maka kalibi 50 tu rakan na yamana. Yang kedua angka tu pandita pahangi makada 50 waktu 5 waktu mancaji wali 45 waktu mancaji sunnah. Makanya ia tu sitongan na sumpaja sunnah ia komailo ireken 45 waktu yang mana termasuk sumpaja sunnah rawati muakkad gairul muakkad ba'diyah qabaliyah sumpaja sunnah taubah duha sumpaja sunnah witri sumpaja sunnah tasbih termasuk salat sunnah mutlak bakat makade guru tapanditai angka pitu waktu dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah mutlak tania wajib angka pitu waktu alat birendak ijami ya sengi sumpah sunnah mutlak kegayarah nomor siti tajamai sumpah sunnah mutlak apa rakanna okoi wani pitu na ulangi sisa bereselang oke rakapat capuranna. Nabi yang mengatakan
ya ko ijame na sabaati nulukan pemaliki mate ya ko de na irita onrang iri suruga pamasina fungan lataan. Makanya katutok komilo imate na padaka alina. Ang kataya komilo mate na pahani alina malawi jinni matarati minda yesi na kasoro na podangi keluarga na makadahaja digagaysa ka minatu jokah ang kani para laku macaya na jokah. Ang katomelo mati na paddapunga keluarga na wijawijan na bagiyang warisan na jokah mati ternyata rutin melakukan salat sunnah mutlak tomo-tomo lebih yang kihali. Makanya ulama menganjurkan tajamiro 1 kali 1 bulan. Kenroy oke wani pitu na ulangi apa rakanna sisa beresan lang okoki rakapat capurangi. Yang kedua sumpahnya sunnah mutlak apa rakanna ijama oke ulam muharram termasuk ketika masuk 10 Muharram. Bahkan maka de guru ta termasuk ketika masuk malam 10 Muharram engka hitungan na apa sumpahnya sunnah nak kaliurangi guru tijama. Kaya roh sumpahnya sunnah taubat ki dorakan, sumpahnya sunnah tasbih 4 rakaat, sumpahnya sunnah hajat 4 rakaat, sumpahnya sunnah witri 3 rakaat. Magi na tumas sumpahnya sunnah taubat na sebab ia tu ulam Muharram ya dampangi sinina dosana atanna. Yang kedua magi ne jami sumpahnya sunnah tasbih 4 rakaat maka de gurota yaitu sumpahnya sunnah tasbih ya kode mulai jami 1 kali 1 minggu cukup 1 kali 1 bulan ya kode mulai jami 1 kali 1 bulan cukup 1 kali 1 tahun ya kode mulai jami 1 kali 1 tahun cukup 1 kali seumur hidup. Itu saking dianjurkan sholat sunnah tasbih. Makanya itu rata-rata di kampung lain yang natama pertengahan Sya'ban siba ulam Muharram itu melaksanakan salat sunnah tasbih di akhir waktu. Napa ni termasuk mari na tumasung pada sunnah hajat. Nasaba ia kotame 10 umpuna Muharram ketika kita berdoa mustajab pak dongat tak maka de guru tak doa tak tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya katupitu watu ilodongi angka pitu wani yakum ilodongi mustajab pak dongat te di tolino kegayar nomor sidi ilodongi wani pamulanna ula rajab. Yang kedua ilodongi wani patangana ula syabban, ilodongi wani asirana sulhijjah, ilodongi wani 10 sulhijjah, ilodongi wani pamulanna syawal, ilodongi wani 10 Muharram si bawah ilodongi wani Jumat. Maka inilah 7 waktu malam ketika kita berdoa mustajab pak dongat tak idi taulinu itu motoma lebih yang kihadir. Makanya ulama menganjurkan na itu tu na ijami sumpahnya sunnah witri 3 rakaat. Makanya itu sumpahnya sunnah mutlak apa rakanna oke ulam Muharram. Yang ketiga napa urangi gurota engka sumpahnya sunnah mutlak aparakanna ijamah as-su'araba oke capana ula saparang termasuk iwan itu dianjurkan bukan diwajibkan. Dena wajib ditone khususkan tapi dianjurkan para ulama. Magai iana tu biasa ki makade di tomato teriulu capu araba. Iya toh? Itu siktongan ada dasarnya engkau itu pas sebaran na engkau yasenge capu araba upanna ya ko aso araba oke capana ula sapar dalam kita kan sunnah wasuru Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Makanya ya tomato teriulo ye matan ripaha dina mega warekada. Makanya agi ipodangi ku guru te yaitu na najamah dina kada magi ne jami puang aga pas sebaran na kinri puli landasanna ternyata angka mati boleh okoki taib napa urangi guru tak makanya angka ya sengi capu araba cuma ya rupa hatai di sini na capu araba maka solam manang padahal hanya 1 kali 1 tahun upanna aso araba capana ula saparang makanya maka de guru tak ajak muapal lawa ia kona tuji aso araba capana ula saparang magai 320 seburupanna abala na ponono fungal latar dari langit ke bumi. Makanya dia nawat dingi tomapigok mari ko tomapigok musti nakan naki abala tomapigok digaga baraka ilulungan. Makanya malak de naniri di guru tatomato teriuloromat ayasai angka capu araba maka naki angka memang gaje pole aso maka lalat memang itu anda. Bahkan Nabi tak taya kona suruh ki matok bak telu mi asoh maka da telu tu mi asoh isu nak kaya komelo ko matok bak kaya gaya roh asoh sini asoh kami si asoh Jumat
Engka apa asuh ajak lali mu pakai matok pak, ya ku mu pakai matok pak nakan naki abala, kayak gaya roh, nakan naki penyakit kulit, nakan naki penyakit manulah, nakan naki abala patapulo sona patapulo wanina degaga baraka tamila le rumah tangga, kayak gaya roh, ajak matok pak asuh salasa, ajak matok pak asuh rabah. Ajak matuk ba aso satu, ajak tu matuk ba aso ahak malik nabi yang melarang tu matuk malakbi yang kiadi. Jadi dia tu na iya manang ada tadi salah, maka dia guru tak iya posi cocok na sebab boleh kau game dia na marigagi jama. Termasuk itu akbolo rangi, katuna je tu dia na melo makbolo ya kulo masyarakat mate. Nak kadamagi na tu melo makbolo na puromoy bosi. Padahal Nabi tak pamula makbolo ya kalau serewi anak na Ibrahim maka nabolo ni tanah tampungan na menjadi landasan ni guru tafanditi na engka akbolo ratu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Batongan nande na yamana tu adat na tu moto teryolo salah tapi engka moto tu cocok ya ko cocok ipake na sabak akamalaka tu motomalak di yang kiadi. Makanya maka di guru tak ia konarate aso araba capat na ulas saparan maka jami sumpah sunnah mutlak aparakanna na pemubaca surah Yasin 4 kali na paki milodo patul abala na sabayiro watue 320 seburupan na abala Allah turunkan dari langit ke bumi tomo-tomalak di jemaah yang dimuliakan Allah termasuk sumpah sunnah mutlak dorakan okoki yolona hijar Ismail yang biasa naik ke tanah suci katusak dina Ka'bah ada bangunan bentuk piring maka dia Nabi tak ketika ada kesempatan tajami sumpah sunnah mutlak dorakan niga tu jamal sumpah sunnah mutlak dorakan oko yuluna hijar Ismail pada lekbak ya kona jami sumpah sunnah oko ilal Ka'bah ya kopure milodon napa kopure masikri mak bireselana milodon mustajab pak dongat tato moto malabi yang kihadi jadi ya ko angka to namilu masumpah sunnah oko ilala Ka'bah oko ni yuluna hijar Ismail na sebab hijar Ismail bagian daripada Ka'bah ke Makkah to moto malabi yang kihadi makanya Nabi itu menganjurkan solat sunnah mutlak dorakan oko yuluna hijar Ismail termasuk sumpah sunnah mutlak dorakan ia kotolo cileng itu malasa makanya itu sitongan na ye engka akia derang pole ko guru tak maka da ia kotomilo sitongan na lo cileng itu malasa apa migato je wita ye lo cileng itu malasa aga na bawa 3 gelas na biskuit maiga napan lapor ko yulo na tomari singi macurita makbo sa timun na tiapa aja capu 3 gelas biskuit na ang kamati to malasi mak dari ke pila da ruangan na maka dia guru tak sitongan na ia kotalo cileng itu malasa namoros di pokang lalu jenek watak kadita magai nasaba ia tu sitongan na jenek italu pulina nomoros dipakai yang assalamualaikum yang kedua barakah yang ketiga at-tanangang ati ia ko angka to mulai si disusah masalah dia namilong matenna papinat dinna maka dia guru tak ajin ne kumbuk nama tenai ia tu papina dimu lenya ia tu susah na sebab ia tu jenek atendangang ati polena yang kedua ia ko angka to namilu mak baraka warang paran na jama-jaman na ajin ne ki ia ko to milu mak pamulah lolongang baraka ia tu to melu jokka ajin ne ki salama ki ia tu lelewani lisu to motomalak bi yang ki hadir maka termasuk waktu na cerita guru tak komang kosok maka dia guru tak ambok dalik engka na engkau waktu yundangi lu bawa kang pangajian ko daerah Maros iro motoro napake guru tak igande tomi ko anak guru na iro motoro desi segaga lengkap nah tang angkas tengkana matitoni simna ditoga kaca spiona temahele topa jokai okoy sadena daerah pangkep na angkas sipik gabungan masih langiro anak guru na podangi guru tak maka dapuang angka sipiyol maka de guru tak sapaki masigi nak tomak biri na tomak jinne na tomak sumpah sunnah dorakan atau jokah angka masigi na runtu mak biringi napa mak jinne matarakti suku jinne dan napa masumpah sunnah dorakan
purana masumpa jam mende ko yasik na motor maka di guru tak okko ku tumatu yulu na sipingnya ajak murukan atau lawak barakat na samanna petaka pakitan na polisi laba guru tak pasalama poli ko jende wat di matoi coba batongan na yakong kasipi gabunga ko ti takatay ajak na lengkap motor tak rite sipingi lepangi sapaki masigi tunri makbiri to makjenne to masumpanya napaki joka baraka na itikang iya tu magai nasaba iya tu dena pada je di panditata ni di anak mondi ya je tu ye panditata napi mania letu metoni pak dongan dah magai nasaba memang mustajab memang nasaba iya tu pandite riyo rata-rata wali manam termasuk itu sejarah-sejarah yang nacuritangi guru tak kumangkoso makada bahkan termasuk mapamule kuju pandang memotor letu kumangkoso iya pana sadar ini ternyata tak dina rantai na motor letu kumangkoso mak dan rababi ro ye nala ye ro rantai natar na paritas na joka motor iya pana paje joka motor letu motor ni kumangkoso bahkan termasuk ya kumatangangi masapeda guru tak nak betu bandak na campak-campak na menre pingam mak gempung baka acapura bisi ko tangana lalami nasuroy anak guru na makada sapa koy mulisa tangki binsingi marungoto iya matopa na pade letu matoni ko boleh mali baraka na meto itu pandita teriolo mali na seba yolo mete at yolo tapo na iya akalan na tomato malak yang kihali iya ko di akalan na pato matapa makanya itu guru tayo ko malasa ini yuk nan ripak murah langsung itu na baca kul huwallah na seba tepat na tak maka de guru taniga ninga to pamula malasa na baca kul huwallah barakat na dena jadi malasa ia tu bajanlah ya bidi ia koto masamma bolo kala so gero ki parastamol ampisilih makanya tiap aja masembang mari na sabak makurak keyakinan ngiri sisi na pak dongang apa ya tu je guru taye manlibu terlo metoni ko milodwangi na pe mania letu metoni ya tu pak dongan na pernah terima fungan la taala to malab yang ki hadis mari na sebab mak dararari metoi tepat nah di sisi na ya ko milodwangi sini na to malab jemaah yang dimuliakan Allah termasuk engka sumpahnya sunnah mutlak dorrakan ia ko to melo masih bawa bini winala kayi maka di guru tayanang ka makundai na buroni na milo masibawa ajinnya ki asumpah sunnah ki doraka solat sunnah mutala napaki masibawa barakat na yaitu ya komondo dari benita jadi yang wija-wija salama lelewali indok na anak na tomo-tomo lebih yang ki hadir tapi angkas hitungan napak dongan narampewi guru tak dalam kita an-nawadir termasuk ada air mengobati segala macam bentuk penyakit termasuk ya ko angka makundai boroani matotongi purana makbini nama laki degaga wijanna maka de guru ta'ala ki bosi itu nabi yang mengajarkan boleh guru langsung ke pengulut tak dibarilu makanya ya tu sitongan na ye bosi pak buralak maka termasuk itu air surga mengobati segala sakit dan penyakit naburewi sinin na padiin nakasinin na lasawatak kalil ya ko angkam makundai boroni digagawi jannah matotonga purana siala makbini na malakai maka de guru tak tapinungang iway bosi bainimu insyaallah mundo dari itu kuwani ya kupur ko masibawa jadi wijih salama lelewali anak-anak mapato riduwe tofajajiyah dina kana lucaki fakitan na tumotona na sebab warikadah mag na sebab air hujan maka de nabita ala ki wibo si cek di oko kace tabacai al-fatihah 70 kali al-ikhlas al-falaq an-nas 70 kali tabaca ayat kursi 70 kali tinungi salama 7 hari ele na ariwin aja na petuk itu nakamana sini nalasa itu air hujan bahkan termasuk ya kong kanana isuro lawatan lo temurang ipinungang iwe bosi ya kong kanana isuro malilambaci tarasi nalit pinungang iwe bosi ya kong kanana mak janggo macamba de melo pindo sipana pinungang iwe bosi ya kong ka batongan nang kato masamma bolo ko tasure mak bosi-bosi paja ya tulasanda ay kan idi ka akalami pake batongan na ya ko mak bosi-bosi ko tomato masama to nga makin na sabakan na lengi pangaro alena makanya te ko ara ya ko pole bosi mak bosi-bosi melo mali barakat na we bosi iya ko di iya ko bosi tamamana ngilala kamara makalamo matinro
Maka justru makare Nabi tak iya panaman jelas we bosi ya sitongan na ia kota pai oko ori gasen na walangi aso, maka sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri. Makare Nabi tak ajak mufakih magi na sebab mega sitongan na lasana polena ia kona walangi aso oko ori gasen, makanya Nabi melarang. Tapi makanaki we toga tulang prestasi aku itu mele pakai makamal Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 70 kali, napi baca ayat kursi 70 kali. Maka de guru tangka komeki mali marepot nah agayro ya kobosi apa terima ngiku cangkiri. Ya kobosi apa terima ko cangkiri. Iro cangkiri tania cangkiri plastik tania tu cangkiri besi cangkiri. Napa ni we bosi de nawat ditakbe ko jolopi esenge aju kaju itu langsung dari langit tapoko cangkiri tak tabaci ayat kursi latu panowaina. Ia popan na iwena tapi nungang anak tak telut takbo tasapuro serat nah tapak juru mata tapi tiki mata na lelewali tabacang salawat barakat na naruba mana sifat na yatu yanang kanana na sulak mito je matan dino na nataro na mendri ura alona yina ro tapak koiro tapi ya ko matangangi bosi na ibaca ya kursi na de na penno no paje bosi lenyak barakat penopi. Makanya itu air hujan itu berkah itu air hujan. Maka de goro tak ia komelo komi te barakat na we bosi utami lala kulkas. Ia komacake bandingkan dengan air biasa, ternyata air hujan memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan air biasa toma-toma lebih yang hadir. Makanya maka de guru tak angkat teluwe wa dia lapak burak kegero we tasi we lawi na we bosi barakat nah adi singa pulena toman nanunga salama linota akhirat. Mega mo pa sitongan na melu pala tukangi na sebab waktu yang membatasi magi-magi na sabari dua telu ada papasang atau padang kaki maka malakang rilana iwani na idolongang asalamakan sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.